Ya kani ke team song bat kakali ke belit pertah hagi shnong chapang ka Monolith Festival. Laplat bat ba do Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba pencingan NCM. Ha ka balai don lang ki Executive Member ka KHADC ke bekentup ya uba Jigur Merthong, ba Victor Rani, ba Taibor Patau, Kongres Mary Karpuri, Kong Magdalene Saukume Maulong, ba Rangken Sai Karbuki, ba Fantin Lakadong, bat ki Head Officer jangka Council. Habakran na kajingalang uba pencingan NCM uloong baka Monolith Festival ke Banlong, haka Khasi Heritage Village. Kadai kajingat trailang hapadang kaki HADC, bat ketenat jengok kai pertai jong ke sorkar jela. Haka baan penina me kajinglong tenrai ukhasi, haka ruai kasiau ketem kaput, kabam bat karyam tenrai, bat kiwe-kiwe. Bat kani ka digasian ka balai ban penlong ya kani ka tamasa, bat kan omdon ka jingshim ya ka bayrung na kipat ba kibawan sya kani ka tamasa. Uloong baka council kan sasyong perkhat ban penlong manla kapor ya ka Monolith Festival haka Khasi Heritage Village Mauplang. Badan penkreru ya ka bil ka bandai ka kamram ya ka executive committee jong ka council bakin penlong bet ya ka festival manla ka senam. Apply ya ka media campaign vehicles na ka benta ka Monolith Festival niyo bandrung man lagi kapsor hagi wigi jaka ban perta sekipai ba nung sosong baro baka Monolith Festival jungi kan sedang haka arpu atrik jong ni benai bagan betkut haka benai haka nuju benai haka absoltrik buat bagi snong it sibentalang baro nanti haka jadi bekaneka Monolith Festival ke bangsa sedang syen